mladim ljudima, a danas ovdje žene govore djevojkama, ali i mladićima, različitim temama, ali kroz cijelu priču će se provlačiti ta pozicija žene, njena snaga i resurs koji imamo u ženama. Koliko je po vama važno da evo ovim mladim ljudima u tom uzrastu, u srednjoj školi, dakle razvijamo tu ispravnu svijest o značaju korištenja svih potencijala i o kvalitetnom tom muško-ženskom odnosu u korištenju potencijala? Pa to je enormno važno, ne samo njihovoj populaciji, nego čak i mlađim generacijama od ovi kada su u pubertetu, naravno kad sada oni osmišljavaju svoj budući život, gledaju na kojim su pozicijama sada, enormno je važno da se otvore neki vidici, da im se pokažu neki novi putevi koji mogu da idu, da budu sretniji, zadovoljniji i da mogu svoj puni potencijal da daju ovom društvu i društvenoj zajednici. A to znači da žena može da bude i majka, i supruga, i poslovna žena uspješna i da se bavi svim drugim aktivnostima, naravno uz saradnju njenog partnera, njenog okruženja, njene obitelji i podršku sredine u kojoj živi. Ako mi ostvarimo takvu sredinu, svi će biti mnogo sretniji i zadovoljniji. A ovi putevi, baš koje mi sada sprovodimo i radimo, volonterski svi ovdje, su upravo ti kojima mi mladima možemo da ukažemo na njihove mogućnosti. Koliko je značajno i ovo žensko uvezivanje i umrežavanje, da tako kažem, u smislu podrške ženama, jer žene se obično odgovorne su i manje se hvataju onih pozicija, odlučivanja, pozicija moći i mi nažalost i danas u našem, kao i generalno i na međunarodnom planu imamo situaciju da su ipak muškarci dominantni na tim pozicijama, ali su žene negdje zdravstveni, socijalni sektor, obrazovni. Pa, nažalost, to je tradicionalno tako uvriježeno da žena treba da bude domaćica, kućanica, ona je u porodice uvijek bila simbol snage i jačine, ali ta snaga i jačina kada se primijeni na kompletno društvo, ona tek daje svoj puni sjaj i pune kapacitete može da iskoristi od žene. Jer žene su uvijek multifunkcionalne, to znamo, multitasking za ženu ne predstavlja nikakav problem. I unošenje te ženske energije, koja je malo drugačija od muške energije, daje stvarno jedan novi elan, jedan novi postreh, jednu novu viziju otvara i treba da se žene uvezuju, da šire tu ideju, da budu priznatije u društvu, ne samo ovdje kod nas, nego i na čitavom našem regionu, na zemaljskoj kugli. To nije pokret koji je samo ovdje sada kod nas poveden, on se već godinama potencira i priča se o važnosti žene u svim sektorima života. Žene su sada već šoferi tramvaja, piloti, ne znam, rade na tim do sad muškim zanimanjima, pod navodne znake, jer ja ne razlikujem muške i ženska zanimanja, razlikujem samo da li je neko sposoban za neko zanimanje ili ne. I mislim da kod nas treba da se svakodnevno o tome priča i da se svakodnevno prezentiraju žene kao uspješne vođe, lideri, uspješni ljudi koji mogu da ostvare i ponude društvu toliko toga.